Nabi nyumpah genrang tanda perang si kafir bertujuh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi Nabi nyumpah gerang tanda perang si kafir 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji pegat Nabi hanjin tu bitle yohnya sujud batuhan berkalam dengan ilahi Nabi lakir batuhan bermenang dalam perang sabi lenyat Nabi dah jenjang deregam dengan sakti Nabi nyumpah gendah tanda perang si kafir 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi Nabi maju dalam perang cantaku si kafir Hamzah kalalakuan kurang sang betanya bedang Abu Zubaizah berangkat ikut Nabi Atuh dan pasang maju dalam perang sabi Nabi nyumpah gendah tanda perang si kafir 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi Ali bin Abi Thalib angkat jut ke pahlawan tegahan bandingan Zulfakar kebenari siga kesintam kafir dalam tanah kanjil bersikan kafir yang ladang pisan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi nyumpah gendah tanda perang si kafir 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang Yahudi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi kafir kaji menghimpun kaji longji kepung Nabi Allah nasib di Abu Lahab
kafe lain biji nur, tabir pun berkumandang, bendera tanda Islam gebu pun jale Allah Nabi dayubah gendang tanda pragasi kafe batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya negeri perang Yahudi kafe kaji menghimpun kaji geloji kembang Nabi kafe kaji menghimpun kaji geloji kembang Nabi. Nabi Muhammad terang Madinah Dan perintah Allah geyo perang nang gloko beti situ Nabi namo prana pada agama Allah agama Islam tidak sayang kawafil Nabi Allah Nabi yo tanda pragasi kafe batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya negeri perang Yahudi kafe kaji menghimpun kaji geloji kembang Nabi kafe kaji menghimpun kaji geloji kembang Nabi Allah Nabi dayubah gendang tanda pragasi kafe batu jublah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang